jya ubigisha kuko uri Imana. Abantu bameze nka Kasuku jya ubigisha wa mana we, babona igihano kibakwiye, babona ibibakwiriye mu izina rya Yesu. Yesu we, nakwakiriye ngukeneye, ndagutabaje rero. Uko nagutabaje ya majoro amezi ane yose ndi hasi, ukanyumva. Uyu munsi nkaba ndi Jackie mwiza cyane, mwiza cyane, mwiza cyane. Uyu munsi nkaba ndi Jackie Mana, narabonaga majije gupfa, narabonaga kubaho bitagikunda. Mana nyagasani ndakwinginze, warakoze kuma amahirwe ya kabiri. Aya mahirwe ya kabiri wamaye sinza yapfusha ubusa. Mana nyagasani ikindi ndakwinginze, mvana ibigeragezo mu maso yanjye, mvana satani mu maso, mvana umudayimoni mu maso, mvana Kasuku mu nzira. Mana nyagasani ndakwinginze, mvana satani mu nzira, ndakwinginze Mana nyagasani. Ya mwijuru igiye kukwiyereka. Aya itegure guhangana n'Imana sasa. Wigize jetiri, wigira umuntu uzi guhangana n'ibiremwa muntu, ugiye guhangana n'iyandemye rero. Iyo ubwayo igiye kuzi kuvuture pe. Imana yamaye amahirwe ya kabiri y'ubuzima, ikayama ikamvana ku gisasiro. Ugiye guhangana nayo. Uragowe. Sha mwoherereje umuriro w'Imana, mwoherereje Yesu Kristo, agiye kugukorera ibintu. Sha reka nkubwize ukuri, umuriro w'Imana naguhusha, inkoni y'Imana nihusha, ugiye kwibonera we Kasuku, ugiye kubona pe. Sha nizina ry'Imana ndakuhaza, ndakurambiwe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ngiye nsenze isengesho ry'ikibi ku buzima bwawe, senze isengesho ry'ikibi ku buzima bwawe, kandi kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Kigomba gusohora mu izina rya Yesu, kigomba gusohora. Kigomba gusohora. Giye kuma murambaza iki? Kuryo bamunyihamagaza. Uri murambaza iki? Iyo bari bo barantuka, banyita amazina nagoma mureba ko mutaza kundwanirira. Ndi mu ntambara ndi kwirwanaho, ukamamagara naso no sense. Imana yo mwijuru igiye kuguhana, igiye kuguhana, igiye kuguhana we Kasuku. Ibyo tuzasaba izabi. Uramamagara umbaza iki? Muri Bibiliya biranditse ngo icyo uzasaba n'icyo uzahabwa. Ngewe nsabye Imana yo mwijuru, ibyo nyisaba ni byinshi pe, ariko ndanayisabye kindi cyifuzo mu byifuzo njya ntanga. Ikwigishe ubona isi pe, kuko isi ntabwo yize. Ubona isi, uribwe n'umubiri, wumva ukuntu uryana, wumva ukuntu ubabaza, utake uburi ukumva, utake uburi ukumva, uvuze induru uburi gutabara mu izina rya Yesu. Inshinyaguzi zose abantu bose bancinyagurira, Mana nyagasani boherereza inkoni ku buzima bwabo. Ntago nkwitaba. Niba ari Kasuku uri kubwira ngo ukomeze uneshe umutwe unyihamagaza, ntago bikunda, sinkwitaba. N'aba diaspora babamagaye naswe we kafifi buroro, wowe wazira kwa mukenda. Nanze kwitaba nako ruzinga buri umunsi ku wundi, naswe we wakigorye ntanazi. We Kasuku, ugomba kubona bitari kera. Ugomba kubona bitari kera. Ugomba kubona bitari kera. Ugomba kubona. Ugomba kumenya uri kurwana nawe. Ntago umuzi. Ngenda ndagati kateretswe n'Imana, katajya kanyeganyizwa. Ngenda inyenyeri itazima, itazigera inazima no munsi none.
I'm stronger woman. I'm stronger girl. Njye ndi inyenyeri itazima. Ndagati kateretswe n'Imana. Ndagati kateretswe n'Imana we Kasuku. Ubwo wundi murambaza iki ko mwangegera